Megalayapost.news. Kumbasan wud kirunar kibran kti panlet lute yo weu hespa aklaimer jorban hak arpsautrik jong penai nailar arjarsan kilangan no hak kesrep jong kipulit kejelasam haden kejempudin berkejeng kendra kabagi la pelong baru simit henen kemen haki benta jong katany nongpo bernihat berkadan mer kita kisan wud kirunar kiblasya kem kidon kumba lain wud nariboy kibakan tup yo max bil kemarang Utronit sangma naraja bagan bernihat bat ubojoy tangkiu nak sinong pamsim ya kibana kejala asam pat latip kumu Nur Muhammad baju tibru kumu ali nak sinong barpeta bat uhilbat sangma nak sinong tandu sonapur asam nakamet kita kirunar kipulit kiliok ban kurup kawai ke sulai SBL kawai ke waj artli kitari kawai ke jingdak kemat lani kemas artli ke mobile phone tu ki jingdang share bat kapisa ke ba arajar ka shushu ki pulit kiliok ruban kurup ya artli ke kali ba pendon kam da kita kirunar ki bakan thup ya ka ready go kabadon yo registration number ML10B new prasawar bat kawai ka tata tegor kabadon yo registration number ML10B nduiwe iwelai kumban syukre biang kirunar ki bomla setia ban itu balaka durkmat bah hak step jong arpsau terik ubnai nailar lalit benute ya kawai ke yeng jong hespa akalaimer jerban bat yo ru banra e ki jindeng share rengkat kapisa Megalayapost.news.